Learning samai birta ke than pon jibang nili jitkramsa lase non birta thipi langpon sinang. Dipurong Speed Railway Station salong sami mogrila sai mekedeng pond. Dhontrui AP at CC committee atumpet maikani mesen pen pachun pon. Dalamaralong bisbi kang tanga maikani pon. Dunison rong parahemp make it open kisung avoided hemptuna pant MEC long bison bepen kerape pajiram. Non birta puthot ang tonpen langpon sina. Jamu pahalgam along Oktom Prana tumpen apaba pun abe pinda tumpan ba in Korea tumpan helipent apsi apan armudal. Laso putak sami India Raikom Saiki tumpen sami Oktom Prana tum siki ki enadim laban ki kachipa chong adim pangthek ponsi teng hengdam dudlo. Laso jokpen si India pen Pakistan angbong ron thama dokogna laso hut rada tumpen ko son pen si kachiri thek nang jima lapen keso dera tumpan ko son pen si ki pon nang jima lapen ki rada tum kodak Mogril padupan bom achon thak si aruni phai troxiali sami anigang sampor phai plia por Dipurong Speed Railway Stations along sami Mogril padupon kuso dim pensi ke chipa chongsi kemi muchojima pusi Raikom sai ki atum pen sami Assam angkangpi Phrekjama district along sami Mogril padupan bom achon thak si aruni phai troxiali sami anigang sampor phai plia por Dipurong Speed Railway Stations along sami Mogril padupon. How have you done? Assam Legislative Assembly nagte bogboma jokpensi labangsu kiliga long pensami APFCC party atom pensami ke chpai dun chia phan chi sik dang pon bomlo la sonsi dipu LAC angkang long pensami MEC constitution long pensami APFCC party atom pen mass joining la penchirok tok amai pe de pon chia phan chi sik dang pon bomlo la so mass joining la penchirok tok amai long pensami APFCC Dhontrui CC atom pensami chi sik dang dun bomlo Pini aruni phai troxier ni stami Dhontrui MSC consensus ke parliament angkang rong miradan committee holalong Dhontrui APFCC CC atom pensami mai ni pon labang so malong Dhontrui APFCC CC mai pum honsing tok bi pensi mai chaphem pupon aluhi aman pen APFCC a party dipu LAC a content bang sipson hansi lapan ki Dhontrui APFCC party along klembang pu bang phidum ta chitong dun long live long live long live long live Jai Katha long live long live long live Jai Katha long live long live long live no namaste no rest no namaste no rest. Rongmerdan Community Hall along APHLC Dhontrui aro hinpen Dipu LAC angkang constituency Trokdo laso along pen mass meeting pido ponji mass awareness
program pi do ponji po la si ke cheng si lang hin pen si cheng po la so long pen ephl si dhon suri aro tum se tame pini alang le tum cheng wai pon si ladak non ki bang ji ni phai kre trok si non a chiklo si mass meeting bang ke pi do pon po pusi che parai pon lo la si adima bang ke ni tum dhon suri constituency arlo ma si do pon po la pen adim kaduk we bangke alang litum don surya presiden pensi pachini pon thupo lapen non laso meeting along ongdung bjp ke claim atum bjp tum kapachu bay pen ke chak thap pen ahok hia contract ke chak thap pen alang litum sung pik lo lapen itum rada tum an setame sung pik lo po chichini pen non ephl sia song along nang join ni phat nang chingki tang no setame do lo na se hala so program along abangke puthot nang le tum hanse tame media to hanse tame nang hang pon tupo ase hala sorni ta joining se tame doji pusi ni to han birta nang pilo lapen nang pachini pon lo lasi non laso a melong bangke isi target bangke surya munit si pache tong poni phanse alang le tum dhon suri constituency a hin pen se tame chengwai che pathik pon do lo lasi ni tum la dipu la si a hin pen se tame continue se program bangke deng pon bom lo lapen non ke bangji langper lumbajong lapen singhason se tame dopon thupo non phuluni lapen langhin bangke prabjin pen non laso royang bongsi ki doponji aphansi nang pachini pon lo lahan lo Dhonsuri MSC consensi angkang aphan ki non ke bangji aruni phai kre trok siarni si cherok tok amai lapen ki mas joni amai pe dopon pu lesle bang sorni same APHC party aphan ningis the aral ke do an same kachirap chitodun pe chi aphan si APHC party si siam mai pu mohon sing tok bi pen chuni ripon ini itu dak APSLC Dhonsuri 19 Dhonsuri European mass meeting itu kedoje pan chingwai chingsai pon lo taso buthak itu dipu LA a secretary ta non atum pan pachini lo agai Sipson Hanse alangli atum pan han lo tasi lasot teng pen atarik apor lo pen ke a place anta thigelo nasi sorni dak EPSLC pan ekroy EPSLC rat tum pan chuning rilo sorni kado kawe korte injir pai po purun no anta 17 May sorni meeting mass meeting long na chetong dun eji pansi nili hin pen chuning rilo lepenge nili ning chete la PS akorte injir PS pen nang chetong ni pusi ning khelo lepenge Dhonsuri angkang la EPSLC aphan ekroy tip khai phan longri phan karjap tip a leaders tumata nang chetong nang yi pusi nili hin pen chuning rilo pen bote election don nang ji dipu town committee ke democracy arona teng pen nasi non bang ke election bang bi bedet la Karbi Long Autonomous Council kilit pon tim Karbi Long taso town committee election bang binang je polo ningkan pho par lo par ta ke extend ta duthulo pai phita non puar ni anda la town committee election bang bi bedet tasi kopi pasi bi bedet ma la so chining tung ditung athe democracy long polote la ke town committee election ke duek na ni pusin nili ke chini dun nili bangke athe dak election bi bedet me ad hoc committee sengrong polote la ke public tum aning samsida ji na pujo okol dak det karilo along ka prek adim ta town committee sta ad hoc committee sengchar bangke public tum aning samse nasi democracy arona teng personally pasini le lepen ke la adui hoy nolom ekdom nang ke pet nasi lata isi akisung nang le tang lo karbi ang long
itu Nogam pe ta nang pet Hujai pe ta aku nang pet lilo la pen Golaghat district pe ta nang pet la sila kopi posi la border chairman domati di la si border chairman panili arjuing tung people se lang li bang lahai bang border bang chirai thip theke den ma bai rai kom bi theke den ma people se phailar den ma lasi eli tumke Karbi Longri ke 10,434 square kilometer laso ting sili tumke du thip nangi kaita athe bang prangeli tumphan nang thik bikang elo ru senson sing ti eli tumphan district nang palong pilo longle nang thik pilo lasi in chi sita pakon nang ni pusia anutin hongkothon dunta ningje lo ba pista akam ke klem bang ni tum bang theken longle lasi laso pangtang kring nangi pusi nilihin pensioningri Kedamtang aruni bhai trok arni Durbagri MSC consensi ke parlopon Dolamara Cultural Complex Holalong BJP atumpen kang tang mai kanipon laso BJP kang tang mai long Durbagri APLC party a konchen bang kensing iti penjapon linsi bang pharuk athom ra trok ner kebra hini atum BJP lang chipok dun lapen Congress duna mai phu Donald terang penjapon linsi bang pharu plira trok kebra ke thom atum BJP lang chipok dun lason si APLC Congress lapen ki ASDC party pen pangrum pet bang phro ner kebra trok ner kebra hini arar tum BJP long chipok dun laso BJP kang danga maya long ali himan pen Karbi Longri Tamas Council CM Dr. Tram Longhang MP Morsing tisu EMS MAC Board Chairman pen chenglok BJP party long klembang phu bang phitum ta chitong dun Durbagri MSC consensi angkang long sami school college to war pen chenglok kaprek prek kaching thura saimu sami klempon bomlo lasil hai kaching thura saimu ke klempon along sami rara tum sami ke chirap chitudun pe chia phansi CM Dr. Tram Longhang pen chuning ripon lapen Dolamara along sami prabjin pen auditorium hall kikim kerang pon chia phansi CM Dr. Tram Longhang pen lamchap lahai non ke barikha por sita ke klempon jinung krengong te tum nisana towar ka chela jipan Jong se amondor tum jong se proman do plong te apro pilo plong te nang than do a video recording ma no la pen ka sakuri teng than la kohora swela bi apang na ke ini tum Golaghat district si mandela sala bang so puthang na Golaghat district man be ada ke la ke nitum la da ke 10,434 square kilometer tumalong le asi tumalong le ke nan ta jumje itumalong le ke bangalong si kithidun nang tuma thano lage munili na tumong sinai blong te dang media pang dang nangelo nang tum bang no Karbi Longri Tamas Council amep nango je tumalong leke 10,434 square kilometer tade sir la dehuri model hospital lo doktor atum abi pila so puthak la si muheta than lo kene doktor kabi ki jum dak det kali dehuri medical hospital kali la si state government phan tok jir pen pilo la pen prabjin pen nang posting phan bori pon Keramtang aruni bhai pliani rongkhang MSC consensi ke parlopon Chengbring police station along rongpi ok hi arong long dhunison rong phar hem kupi ka son pen loni hem mi ke chu hokwai che plang det lo la bangso hem mi ke chu pon along sami angton pen hormu hotar sami na hodun thailo la pen alang lithum akhidat sami mi chu pon lapsi hokwai che plang dun det lo Rongkhang MSC Longbison base sami aning kimi sen ajok pensi kai ke sami rongkhang ratum kisung ke polang si ajab dun thiblo lapuson thak thak si dhunison rong pharhem mege chu por julong pansi tong sekot pen MSC sami VDC chairman khonsing tok bila pen ki rongkhang mondol a member borson tok bi tum phan pin khalsi tong sekot pen kera papajir damlo lapuson kisung hut kera papajir dam thega pot rong pi ok hi rong asar lapen ki dhunison rong pharatum pen sami MSC Longbison bi lapen ki VDC chairman khonsing tok bi lapen ki borson timung atum phan ke rupajir pon hembangan si bang rinme kailo ama me chodelo ama se kichu movie pen la phule phokop la lokson elo se banon emisi sar bang non hamu hatta pe ni sap ni da bana thalo ma alang phanda chorolo no bitum alang bitum ka banang gap lo misen lo ani sar phanda chorolo para pu VDC chairman tum hanan ta chorolo naira theto Laso kirap ke pajir dam along rongkhang VDC chairman khonsing tokbi Wathalang Su municipal board ward commissioner Robib Singnar Bronson tokbi Chengbri local committee amai phu tu rong phar lamni ke rong asar dum ta chitong dun
Bordhol ben Great Santimung Karbi Longri Abirta. Niltum kebang niltum danang ko humrim thek po na itong paningat long machuro lo. Niltum kebang alam thi bang kela dak la lo. Rong parhem dak chengbiri apias lo chengbiri polling station andar lo rong khang MSC constituency. Parnisi herjong. Red meke kai pen ma rong parhem bang ke mecho de. La polam tiar julong si nilum kaching honnai mat iltum dak phai nong rong khang arat kaching honnai ninga je thenai MSC sar long bison be ke hai. Alangli na pen khara teng pen niltum pinya porchi pi pen ladak kisungi podet ayam tu na tong phan ladak kichu kasik sagalang litum la pen ke hala poli poko khai hui la haita alang tum abangke kana hok do ulo la sin litum phan alangli sar long bison be ke nang pen khara teng pen niltum ladak pini la hai ka chutun ka chodang hormu pen cheng lok asang hai hui niltum dak kira phan wang lo la si churu parlo litum ka ching honai MSC sar long bison be kai pan postame alangli wangun eder lo alangli kapre ka sai do ko pot la sinil tom pan nang toy pen nilum la da ke wang bangke pini boithalang so municipal board ward number 4 commissioner ke hai provisional la pen ken ladak rongkhang mandal committee a member borson tim ke hai la pen ken niltum wang lo ladak la si ladak kan hoko bangke du peglo la si labang so kisung ge podet hem to na to pan bangke niltum onan pen pustamen ne franks tame ako kerap pon tuje panel tom bang kacisi je pan bangke mata pon lo bangke na panan tum ada hemsu bangkera panan jisik panum lada hema wikin lada ka bangke parnisi lom head la survey out sitame lada bangke survey pon long lo busi pinelo dak local committee president amata kulo la bangke dak survey lo la sinon la ka survey li salong bangke la alang le tom menta dudun po la bangke monang sengson lo prote alang le tom ta long po la bangke Pinya Abirta pengki lan sikang ton penelo la si domi thami kardom.